Ritangoge Kinyanda Kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeria gonto konde Ritangoge Ritangoge Kanku watogeni mubango nijo tuthunkume njumaine ya narua tugita na mbere kuriungira wana biashara mwanya mwanya ntora mwanya mwanya. Kiambere ntuko ya narua turenda kumenya mantu jegie biashara ya mpau. Niki nontu biashara ya mpau muturere kajutita na mbere jokigaruka na jokigaruka kiambere mitete konora na mpwe boja iri mbura teuni urite boja thatu nyomba no tugwaka boja na itukwenda kwagirithia utorobo wetu gukurukira mathugani mwanya mwanya jara turi najo. Ntuko ya narua twatinda okubia gutira muru gwite na kuinama na ntuko ya narua turekirogine market barabara ekatheri Kithongo bypass yotonya nteretia Giantune kana kumira Meru National Polytechnic. Turenda gucemania na Ntambeje aijike na Jaivans ni mtu mwithi atutalirie biashara iji ya mpau itherwe kaliatia ni mbiongo kubatara na ore antigurugwita na mbere gichinchaya baingi ntukutia nandi bare akanyomba cha maiga mono antwachi mpau no indiri biashara iji ya mpau imuika ikiti atia kuri no gua ari nabu igururia wendia bwa mpau aikariti ate nikenda muthia nenwe atikeje gucoka na nyuma no ntukire tuthunkume gikeno gitu ni mtu onde bwita na mbere akithithia fainda muthenya nyume muthenya jura jungi no itherene thuganio mimbiria kwa kanyomba no itherene thuganio re kwambiria biashara jaiji agatuikie ikinya gwe ikinya atothekirira no ntukirira gitingana kagita na mbere gikiganwa na tujaweru TV ndene mubango jo tuthunkume turi aja no ntubo kunura motombo jaku no ntubo kulita mundune tugakureta werune mbeta munene gitongo kagwi katwambire rugendo rwetu tumenye jegie biashara iji kuma mwambirio mwanka muthia ukebebera mitambone nkuruki tukithunkuma kuri na umithio. Wega bumaga mucie gukora ko mucie ntora na mugongo jo Kenya ni kumane na wiritaniria bwaku na bwako ngugine mwanya mwanya ringa mbicha nora ithirie thoko kana market irere yakwi na ugwe ni gukura ni kurite gitumi kia wono unimbi kuri na wirigiro bwayo gukura gwene ate okuthithia kana othithitie atea kana okathithia atea kenda ikinya ringi tuga antu babethi ni bwatongeria baruju na narua mubiashara wetu kiume giki ni umwe katika baingi banduki mbithi ithuganiria ngugi yawe rimujukite miaka iri akiriruga na muthiene aliritira kathanguthio aringa kibara na gutonya kiri ngugi iji na nkoro mweri na mathuganio gato mugwatogeni kamerene cietu cia tuthunkume tumumenye na thiriria ngugi iji yawe iji tumite turinga kambi aja kwawe. Kirima rietwa mbetawa Evans Mutuma ini mwene biashara eje etawa kirogine multiple timber na ini mwene biashara eje kirogine na withi bwaku Evans te baingi banduki yaku bagutonya ngugine eji ni untu yona gwata ya antu bakuru igitumi kia eji nimbi na nikithuganio ria mpau na tingi na muno eji te onduki mbithi bakwiriria gitumi ndathuganirie tiandithie biashara aja kirogine ndonere kirogine aja nio ega na imarketie njega na ke customer bara bakeji kungurira bakethirwa bena weru no ntuba kuthwa batetera njamu nenare bagatumira bypass na ndona kirogine aja marketi nio the best kioni kurugura nontu kuona nio the best buruko benefitero ethugani urejirire ndatura bande kianto amwe taunine na kuenda yamba tu ngitaira customer pau nande nani ndakara nkithugana yethugani riu ndi narankaro aji kujorugura gokwenda iria pau ndeja kuja kuona kirogini nio the best kioni kwenda iria pau
Yeah. Kuri na biashara nethuganio riria muchungu etaga long term na short term, yani ria kagita na oreo. Kiria kiaura na biashara baingi ni karuiro ga kwambiriria o kairi na muno nkinyirie antu babethi. Riri riaku riajukirie gita ring'ana na muno ni mbia kuthekete utatonyana nario. Githuganio riria ndathuganirie kwenda kwambiria kwendia mbao indakarite almost 2 years. Covid ni ekujira au ndauga tiambetere mpambe mbone ne atethera nka kethero at least ndi kuona aega kwa kurugura biashara. Kende thuganire kinyanira ni mbiongo mtu akubatara. Utwe karugendo gaku ekinya gwekinya tugwate mbica yongwa. Kintu kira kikubatara ki biashara ezi ko kwenda ochiekira inya na withdraw wina womeria bogwetera inya customer abogwetochwa materials cia kuja kunengera customer na withdraw we mwitikikwa customer akija tieja riria kuere onda gutuika ugote muretera onda eu akija na athurire iyogwe kana thaire akija ejirite thire ondewe nagire utiko manage kumuretera na nde witikikwa ki biashara mojeje mpao ibobui muno kenda customer akigitaburetherwo at least akona into biawe. Yeah. Ithugani gukinyanira kwambiriria ngugi ni ngugi onayo no indi kumenyera kana kumaintain ni kenda ithirwa ino uturo na kuendelea niuntu bungi ni atia umba kuthithia ni kenda tikagwe ne kuguna muthiene ki biashara ezi gintu kiria gikwendekana at least wethirwa utikeja uchoka nyuma na utikeja kuja kuga ukarigereti kintu kiria gikwendekana muno wethirwa wina mbecha na wethirwa at least we muntu mwetekekwa ki biashara. Kanyumeni autouma biashara ya mpao ni ari nene muno negweta thiurukia metho jaku kinyaja turi Bwana Evans wakibo maiga buri iguru muno uturingire mbisha karugendo kana trendi wikaria atia mwanoba no kiongera ugua bwa kungugine eje ni buri ku amu guti ngugiti ugua bwayo onari tukiritaniria utuko na muthenya ugitonya ki biashara neje mpao inyethirwa antu ibatigire gwaka na mpao rupao tiro umbai kuga uti tumira rupao nontu ukenda igwaka giti ukenda gutuma etanda ukenda utuma kabati ukenda okinyombo igu gwake iga ukenda iguseti era kurekera kagoto kenda at least igwatirite bwega nontu ki biashara mpao tiro uga ikathira inyethira itwatigire gwaka na mpao no monko gatumira mpao ki wakio bwo iga nontu ukenda igweka mpao tumira bwega ki wakine kwa mpao na mabundi utiro batenda mpao nontu wakire nyombe iga utiro batenda mpao cia gwita kubekinyana ara bagwaka nontu teka uga gakinyira kosire cionthe akethirwa agiaka nyomba nontu waka nyombe ngoroba no monko kenda mpao kogua karampumba igwikaria nako at least karampumba ikuga ngweta nkuthithia kogua kara oni mpumba kuthonde nako tongoja kaura ukuona rimwe itukwaga maguta ukoria nende customer na kuere onde kumuchwira mpao ukwaga maguta ja gwaturirwa na tractor ukwaga maguta ja power saw ande ugatuika no kuigwa kogwa thaira customer kuere onda ugatuika rimwe nende ugastrain guchwa maguta. Yeah. kumane na kiroto gike giaku ni mbiongo wenda kana kwenda gukinyaniria kirigwa muntu kiumbe kana kinya ndene ya ntura kiroto giakwa ara nkwenda gikinya muno ki customers tuko inkuria customer na customer no ankurie na market yeje yetu ekirogine at least inya yekure
kenda tumba igukurania gi tukarija customer anguria na ankuria customer na twikuraia market yo yeah. Bwana Mutuma mtu na ungi ni gukaniria amu guto wing'anagia ari wenka kindira kamera iji wali na nthuki yenu bagurukirie na mugambo jwaku ke mtu mwethe wonde ora mpumba ikwira mtu mwethe wonde onde mtu vele young na kengo ge onde iguchitaniria lakini toyanda ke togoi tuyanda ke nchobi tuyanda ke konyo bangi dau otero togaitethia lakini tokauga ikuyanda kuga igwita kengo ge togaitangwe na tokure lakini toyanda ke nchobi na bangi ne nau totekura nande ogatega jaja onde mto yang ora togotinda no aja na ora mpande gite aja bonde yang na inkwenda bakura na ante kwenda kuona inyawe ate ko benefit inkwenda benefit kende inyawe aikurira onera achionera biawe tetutegemea achiari mono na inyabate tuingo itumba igwitethia tirazima withiro andeki no wi andeki inyawe ugo we muyuthi ende utigene na manto jaja kuga oite market yale okarende gurwo anga wona tubecha nugire nchobine ona tubecha bangi teu bategotiga lakini ukachira tia utigane abyo wambe wigwatere kinya biu bingi ukwenda nchobi ka bangi ukabyo na mbere ende kira youth itwethro tugwatanire tutigena miandarati kenda to benefit gweka muthitho kana savings ni njira mwanya kuringana na ngugi yaku kaingi tuthuganairia mbeca no indi taiji yaku no kubatara miti gukura ne kuri Niuntu Bwa ruju na uke ni mitaratara iriku ikite kana wika gutigira mitirio magite jonthe niuntu niekeja ikura gutinkarari biashara ikugwa ke biashara je miti kinyethero miti tikuonekana ndetanga kurira muntu muti ngatigira ndera muntu ndamugurira nontu ndakugurira muti jou ore moi kugura muti jou oni ngakumithiria juejere gwakwa kana oendia muti omekishuo kwanda jonge kenda miaka ewu ingi 5 kana riria mwaka miaka ewu ingi ethira ni 10 muti jou jukarite au cethiro jugukinya ni nkatho nontu bwa kanya gaku Bwana Mutuma gatwikire gatante gicunji kia mbere mubango jo kiume giki no indi urenda kugukinyira nontu bwa biashara kana kirira nkuruki ni ari kuongo itherori na atumira njira iriku service chiakwa chia kirogini aja kira customer onde ore okeja weza ndi nampa uchionde type yonde wenda muringa wenda muru wenda kuringira wenda ene mpao ndi nachio wenda manku ndi nachio wenda muthanga wenda maiga bionde ndi nabio na wenda kumbona namba 0792549221 wenda kuringa Airtel 0789010846 na wenda anywhere kinyetheroi Nairobi wetheroi Mombasa wetheroi na Marsabit wenda nara kunde okenda ondere okeja niompa ka make sure ngugutenkera onde kwibure baterete Nibaga nontu bagwitana mbere kurumira mubango jwa tuthunkume naruo twachemania na umwe anthuki mbithi agitweleza na kugwata kirira nkuruki mantujegie mpau mantujegie mathambio nijo offcut na nyankuruki nko na mithanga nontu ni biashara ititana mbere ikimuka iria ndene muturire jwawe kiambere ma tukugwa Evans kuri are andiki mantunejegie mpau na muthia na raithuganiria arauga kinyewe ntuku imwe ojora muchunko kana ana kainge bauga when I grow up mtu akauga miaka ene fulani inkwenda kuthura ndigo kinya aja neo ni orengo yeto mwana biashara wonthema o biashara ne yaku ntuko nyumentuko irenge uga rojo biashara yakwa ndenda ithiro mbiki onkinyaja ngugeje mpandiki
rojo ndenda kwithirwa ndi gukinya aja na negitaro nthe mankwira matunda janarua jara tukuthuranira narua nijo tukare rojo jegoro nijo tukenera ntuko ya narua agututariria bwega ma ari muntu mwithi na ntu babethi aribera muntu onthe mana ciumirie kiewa kiuri nakio ithoganiri uri nario no riritithia ngugi ntuko ya narua no gakuria ntura jeje kirogine no kugwengwa aliuga survey yawe ategira rona ni bypass bainge bagatumira bypass kwebanira na msongamano kana traffic ya ngari kuve kinyagwa ariori ciurie barabara eu thirikari ithithitie ciurie market eu uri thithi atia nikende kagira baingine bauga thoko cietu itigukura market cietu itigukura lakini muthene jwa ntuko ja mwana tuthonkume ugwe uri thithi atia nikenda nture eu yenu ikura uri thithi atia nikenda uturo bwaku bwagira uri thithi atia nikenda nya uturo muturi bwetana mbere bukiagare nuntu muntu nore ungine gukaniria weni mpawa kwendia nago ina mbeche weje nacio buchinchanie nikenda motoro jetu jetana mbere jakiagaira katujuke kanya nini tushemani na mutaramu kiri gichunche geto kyabiri nikenda tukaranthiguru twetana mbere kwathana kirira na kwagirithia motoro jetu katutena mbere kuthunkuma kuri na umithio muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto gonde ritangoge AJ Niwero TV. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Niuntu Bwa Nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kana tulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Hamana ntatu ira chejete themo nusu ntomurumelare gwikirwa mpene akirikana kuraga ng'ina muciari na kumuthika kiwitho. Atongeria a biashara na kinya kariba mutindwa kumeneria riendekithia ria azimio ria kuinga mitumba. CS Matiang'i kuga gote sub-county kana division ingi nzero ikaeza na ruterero mwanka Kithurano gikuruke. Gavana Njoke, Engineer Kagwema na nini bao gwitikirwa kurira giti kia ungavana ni IBC. Themo nusu ni ntato nkoroki na oni Maureen Kinya. Betagwa Kathuri Murungi inkuboromba Meru wondigire kura chia seneta wa Meru nikenda mpumba kuma nara senate ndeta mbesi nyingi muno mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na gwitithia Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nontu eu ni ngugi ya seneta
kuhakikisha mbeca iri kuja Meru cigwitira Meru ngugi ngaciumia ncoke mpunde sheria inyingi sana iria gusikana na mantu za devolution nikenda nacio sheria iu itumirwa ni ngavana wetu omba gukira na cia Meru na nda seneta wa Meru nkomba kuleta mbeca nyingi kuma na aria kwa national government komba gukaria mbeca iu kabisa na nkomba kinya gutunga sheria iria igateithia ngavana kuthondeka ngui cionthe cia Meru iria ikwenda. Iji ni Wero TV. Rita inene na inini Rita ngoge Yoga sagorania ngoge Rita ngoge Okaire ganko gwatoge ni kirigi chunche geto kyabire mubango ne jujujwa hatu donkume na kime kithiru itwari na bwana Job Mugira tukire mantujegie uchumi na muno tugitegera kagite na gaka turi kamantujegie siasa no ringi kura na ara twatigirire rwari rwetu mbere mana atwirire onari twataririre jangi jonthe magukura gwa economy kana gura ukura kwayo na tutariria opportunities kana twanya turio umbe ikwijukiria ukaiguna na njiremo kana rengi ntukwe narua ndenda kumugwa togeni mokwa imwe mbere ma agukethie mwana tuthonkume nikenda tutonya na kiuri kia mbere. Mutegeri wa mubango jwa tuthunkume inkatho inyingi Niuntu Bwa kwithira ria mwana atu na arua rito ria kwa Job Mugira omunywa ndi mutaalamu wa mantu ja kiuchumi twari na gwe ntukwerengi na ndakwereithia na kinya na arua tukendelea gutaraniria nkuruki ya okay ibage sana bwana munywa na kiuri getu kia mbere ntukwe na arua nyuma gututariria opportunities irio na arua turenda kumenya kwi mogwati jareo yani kwina threat irio kagite na gaka ga siasa na uchumi kire mwana tuthunkume threats irio nyingi but threats irantegerete kana mogwati jarantegerete mwakene jujwa siasa Niuntu Bwa mantu jegi kiuchumi ijana bwa mbere iyentu gita inflation kana gwitia kwa uguri bointo bira tutumagira ora into nabyo bita yatugana gichonko uguri bointo buita ya number 1 gege uguri bointo rabo guite no tegaira price inflation na mantu jangi jama ingi into bita ya niki there is too much money chasing too few goods becha ni nyingi ende irengata chitite kugura into bite kongana kwa muntu ora no thitha into biria akona into bia demand ni rambiririe kuongereka ona demand ni rambiririe kuongereka no itithie bei na nda akauga ririri jo mwaka jo wakwa na nate gwita aja ugeta nture ne withire ndendo tumire example chaka waide ira mwana tuthunkume akerewa ugeta nture ne withire barenda ya packet imwe into bingi beta KDF kana momo etheri packet imwe barenda ya rire ya mbere campaign ya mbere campaign ikuruma ikwambiria nture ne nau befte chi kwinyingi ukethira packet ire imwe momo itikungana kuma thaijere au momo ikuthira muntu uri oruga momo amenya atiri kai momo ni ronere thoko kaga iteithia kabei nonto na ije whichever way bukagura kwou rimwe ugategera general kiri economy antu kwithia bena mbeca chinga inge economy na into binyi kyo gitumo guribo into buitia number 2 we gintu gitawa crime kana mantu ja kuna sheria mwaka jwa siasa ijongereka na crime ni kongereka atiri wanasiasa bakeja bere aga especially mbewe mbethi kenda inyangi into bya barabangi kana ithukangia michemanie barabangi kwa ukinyabura ni ugwati tukona mwaka jojo 2022 tutitwire kuona miaka ejira thira ukethira mwanasiasa fulani agwita kwamba poster chiawe anto fulani mwanasiasa ongejari ere ndakaire itianie bukure ye sheria ugategera kimo anto ja penal code no gategera ge criminal procedure code na gesherira chonde tutumaira mantu jari vandalism kana malicious damage kwa ukagwatirwa jara witamburanga poster cha mtu ukuthekerwo ukagwatwa wegera muntu iga ukuthekerwo kwa watu kamenyera especially turi wana youth tutigatumiro Niuntu Bwa economy ejite befte nambi tutathukangie mantu number 3 gintu kingi kithera ki threat mwaka jwa siasa imantu jetawa drug abuse kana mantu ja ndawa cha kuogita nuije na nde kuno withirinya kwi muntu oromberi mweri jwa ire aronoka arauga ntega kunda kairi kwa muntu teko no ki ikabecho tiko kareo
nande kabecha gakuoneka achoke nara kairi kwe mtu tira afoda ndawa inge bekaira na bakara jabeti teba kenda kugia kithiori ndete kithiori bakugia igantu baithete a muntu akethire no uwezo wa kugura mwaka juju wa siasa kwa muntu noe gakebera. Number 4 ugwatibura bunene burio na ibu nkwenda mwana tuthunkume agwata narua ugwatibura bunene ikuthura atongeria baba thuku atongeria beje na sera ciao ugwotithikira sera ukathikira muntu uria ukeja akurumie mwananchi wa kawaida ariuga atiri mukono mtupu aulambwi kwa weta kwendia sera akaregera manto aria nande ugo ukari mutongerio mwega wina vision ye ndongi nwijite gwaka maskuru nwijite gwaka youth centers nwijite gwaka inya disability centers na nwijite kurugura factories kenda vijana biona ngugi and unfortunately ugo wijite kuromba kura cia kura safi na wina vision utina mbesha uronge nweja na mbesha anenkanira mbesha mwananchi athuro mbesha otigwa no tongeria buthuku kwou kuitia kwa guribo into mantu jo tonyera drug abuse mantu jegie crime na mantu jegie kuthura tongeria bathuku iwicho threat ire inene irio kana mogwati jama nene jara yo mwaka jojo yeah ndeka cetono chitite bwana Job lakini jau jonde matugutariria mwana tuthunkume igita riri re siasa omba gufaindika atia ni baitere komba kuona igita riri igita riri siasa kuina faida nyingi muntu omba kuona. Number 1 kwe muthari jo Kiswahili jugaga usitupe mbachao kwa msala upitao kana wethirora mama ira kamugeka gakuru na iko gaku menyero tikeje gugata no ntukuigwa muntu ukurukite a matrix yenjeru oro matrix yenjeru gakurukite mwana tuthunkume kethiro kara biashara eneku tafadhali ukainga biashara eku uita kuingana na wanasiasa no ntu batigerie ntuko ite phone arua kithurano kithire ntuko ite phone chathirana no ingire biashara antu baramenya no ingare na ategugakara manto atibua kwa muthunkumia uro thunkuma na ikari biashara enewe aijera nio itawa na gichungu sustainable mura ni buntu athithe yabugeta kagita gakaranja. Number 2 kucheberithania na mogwati jara yo kana gutetheke gitene ira siasa tukugweta ngugiria ciena faida thaiji for example kuya ini baba ina ibenda akuinira antu ndwimbo cia siasa ndie wine tumira wana siasa bakugurira rwimbo rure akana bakuimberia wite oro producer nyaro akurungi kendo thunkumira ara kwe vijana vitinda bia idojerene siasa ina ndega itete ichenja ya siasa era mheshimiwa itoka rinde goro atutumira no mbi itikubwa wana siasa bantu kuiji barenda atiri ugo imukenya solution iri kuofa kana ate untedia siasa enekwa wethero te untedia kinyani nte willing kwejae nara kwenu okera rokere ndie uitenje mwana sasa jukia posters uite okimwambaira na uwa kwenda chiambwa ntukwe uta thunkoma wethera ugo twire go produce ikombe na thani wana siasa bati kweja na ikombe na thani ethiribio twire go print ndie wamberio print carrier bags amberio print miaburi amberio print t-shirts bibio wana siasa bakwenda wethera we kijana wina misuli ekunjara chia kwichi itaitoi ndike mwana siasa omwire mheshimiwa ogita campaign ne kure ininkwenda kurunga maude bounce eku no kae wa nafasi yeta na ngugi ja kwe drivers baba inge ba maminja na ara wana siasa na ndiba kongera ngari moka na ijire barabe na uwezo na baraba tena uwezo bakatumira tu bikibiki ku campaign wethera imuthaka uje gwetithia bikibiki re ndie waria mwana siasa omwire bikibiki re kure ininga gwetithiria meri eje re ukende kuruko te thunkumite nombi no thunkuma ukenda bionde bia kiu ugaikia kindawa cha kurebia tumira ugure no kaguo bire okona na kinyabia ura endeleo na ngugire ora ita ibaga sana bwana Job na ingwetike kiume kithiru na kiume giki tukwari mantu ja maingi muno jege ura tomba igwitethia no inde ugwe ja omuntu no kuruna withi bwawe kurugatega ona uri mukuru kurugatega ona uri muntu mwithi lakini whichever way okaire twireke mubango juju ndenda muno antu babethe tubategete na muntu ro kwambire biashara yawe igitene riri mugambo jwaku juromba kumutigana ju ni juriku ndene etuthunkume muntu ro kwambiria biashara wetha iji ethira te biashara waitakairi ninga kuria meri iri tekerei etaitera
na ukarugura biashara siasa wije kenderea after siasa chathire tiumbo ikwenderea kwa wethera imuntu umwe urari na ngiri chaku 50 bangite ku invest watu ikanu twire kuthithia research eku kana nwene ungi utwire gwita ngugi no menye kenderea no mirugure ende ukenda kwinga ingato ikauja uje ganto na ndi bakwendia t-shirts wita kugura machine cha milioni 10 cha kuthithia t-shirts akithurano kiathira no rawi na mbeca nyingi no ntuimbije kura antu bategete bintu bieto capital investments etaitera kithurano kithire inflation ikena inama interest rates ikena inama na thirikari gatigo koba no ntuto bakwenda ikugwiria riu kithurano ikethira ikuthira kabisa yeah. Wa ibwege sana bona Job Mugira ibwega no ntubakanya gaku bimebire byondema twatariria no tweta mantu jegie uchumi mono gitarira siasa gitarira campaign na muthikiria mutegeria ra ondema uri ngwitikia bimebire biere ukongera dhamana ndene utoro bwaku bwetu moroto joto turi weru TV ni gugurita mundu na twakureta werune na tukauga eta na mbere kuthunkuma kuri na umithio mbeta munene gitongo kagwe mwanka kime kiu kingi ndiro na kagita gakega